Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kaseng Khasi Students Union, Kinshi Maupan An Union, Hapo kejialam usamla krau kular jarwa. Bat haringkat kejiasan ran lang kidkot haka arpui terek unailar arajar afsan. Kala lej ban ngolem ya kalong yeng jong ka kong stidolens imli. Kabala ja nala yeng. Haka khat nyu terek unailar arajar afsan. Bat kabala klat haka khat pra terek unailar arajar afsan ya kabaki bahayeng kisuba ba kasya penyam. Haka kerwa bala pad ki dorki bala ringhi syakabati CTV. Kaseng kala kintu jor ya ki bor jong ka an. Bakin shimkia haka baydey bat ka jingyap jong kani kalong kami. Haka ya bon munachung nay marjang te nakaliang kum kikon munachung ro isa tamari bo kan ja no ka endi sa no ka di en no ma da kum chania ba se sa marjang ba pa nay mina misan jan ya bon te le kabol ngo kendit kensan ke dekat haka janmet khat pratrik sinong kong te nakaliang ki men para ano ita stidolin ma kalat no te kichu chusneu ya kata lenyar yam perta kikon ba email lakha te nawan sa kilang lakha te kumbakalong hite kumno cisa not ban FIR persa hite armut mo nan po isang po ma katum ka dinsahi ka ji ka kahnumen kanu ka sajak gaji ba ki NR ngot ki bumot entau ma sem untuk buat klik angkat batang buat klik hi te ki se ya kawi ka metro gunte dak baki ara ba te chau te kaperkat tamiri pade bakan di bro ende lalu sedang dia nang budur barak yaki menhacu sem ware ban jandro ende indala kendit pat nda iwan kimpat labu bro jangka dinta kan sa sure ban penting kenapa katanya keberapa bacara rambut ke dia marah aja. Karena kakek kena ada postmortem mereka. Kumno ki batai ki dokter. Katkum ka report hentei nakaliang dokter ngala de keren mene uang ba nakaliang jonga ngamnut ban clarify namal ba kumba kalong hite uang haba ki pikwa ya ke detail report no hot ngakwa ya ba detail ngandalap ke jinsa nakiai kita ke de lorata uang nakalim jonga ngamnut ban clarify ya ke jingjia kumno kan jian nre ya kini ki tes berkhot ya ke eksamen berkhot ni pendatang ka postmortem nre ya ka report de kin penrak beseni Ada mata kerja. empat taman dia kelanjan ada si janmet ni boleh kita kata kelapa ada senengkong janmet dia kata kapal ada jaga pos matan kapal berkelaklat kadang syuklat dia kelaklat slap kapor ba kawan kemet aku cung ro kadang duk musim aku cung teh kata kadika jingkan unti kumki menacung teh kajung khat musim ba kadika khat ba aku tu ba kalak dep khat pa atau kat ting kata yang ada sai nama ba sait kadang sait teh
Kemet. Ini kan dah tak insan nak panggil din. Kita kan nak Oh, cila le apa ya? Tenal yang kajung naik kaya kesamra. Kipla kumno nak ya tu kumno kita kan. Nakaling kita nakaling i kipat yo ongkan yeri hak beli bat kibat bat kita wa jakut banyak keren banyak kita hajin sa jin lata kipet re kajumut ungti kalong ba jinyak keren kha dak basut tu ten re ya kamet inom pat ungti ndai lak persang banyak keren lomba PR saudara bat saudara dumut saudara jaka balak dia menung dia kerteng dia kat senok dekat jaka balak dia karena dia te halo kata nagaliang saudara senong dum dah kulai bat wan no cungro mar nagaliang orang lah de batai te ba lagaki pedang te kiro cing pedang banyak keren andai hadu ke klip mat ba ada cika kor ki haban her hadu kacung saudara orang kata ke jaka balak jiro utai saudara uklem airi kan no karai ban punhun ni cika cung ka takada hakate ke mit kimar ya wan poi hacung cila pen state ban dia kondo nama kang tinong belas dah nadu ikon nado ki kini ki sah jaka bela ki jaka bu belar kadi ke jaka bajan no kadi jaka bajini te tat hadu dalam warna ki sechim ya karai te anda cila chim ya kata karai bandi ya keren no nakali usur dar dong kate ke jaka bela ki klem airi kano tak karai ba pun singhun ki kecung na tak ada ki sejak direct no sebuah Kapor bukan poi kamet. Arai, berkuara nanti apa? Kesan. Takkan kebikat no kebilak. Nah, kon keduk senrang. Haji siapa nak cuma? Andai nama bagi roj ungjupat. Ki adik kaya cu kalah men. Di junangud bandik cawi roj. Lah apur badang di cawi roj. Kemet kalon poi. Nda iwan pat kendit emak kemai. Nda pejak kemai mana. Tapi rasa India mencukli dunia nama. Halar kita kikam kita kadang dan kikam lese kiba kelale kiwe kikam kemat ne kadang deh terkena sini kan. kita bro ya kata tengam tim ya kajinglang personal jiwe ya kata tim dengan batai ke personal jiwe dan kumba kalong te ada kalong no berkabat da cum kesem kita kadang di pastan nomor ba sekawe ro kidi kadang di bro bodang long cum sem na baci ro ipada di jenis lama Mungkin ada gimana? Long cuma yung makna kila alam kan jingai kasi sunam ba Teh hakadak kata kalau tumai kian akamet no. Kendak ketoi kendak. kadak toy te bernapau kadak toy kapau re ne kajing ngem senam te kapau nandang bat yang dia kata pat ngemtik haka postmortem report ini saya petang hadin dalah dia nyapa postmortem report Ya halar kita re iya penting hi kulit ne akan do. penting ni Yang penting kita kibri kita senang ne lah yang kulit. mana kila yang kedua mustal lawat le medical check up ni kulit ngalak ong hi kat ba ka report hi kampat sai nakaling jongi kum gaying minum sak bar bir
ladap pi sa bandel naging jungi kung bahing niya budin. Gamot. Kena kalau tu mai, ada kalau tu. Oh, berat. Berat sound sound snap. Kabar bi siapa yang tak haka Sound snap. jaka roi. Tak kasam bi ang koi. Gila iya kata. Iya kata te ngantip sana kan. Ngantip iya re. Gila iya re. Apa cicukan bakal kemet orang berang tak cicukan betang kata. Ndai dia ka teu tanrai untuk trai jaka bat uta padi trai bawan rak ya kemet ong kabre ji hanai utai pada banti blut. Bat udai ban pha kulut lada pha lut nakaling nyungi kung kaing ro sa ire ba klem 4 lap yu keding sa. Maka anjang kerle ka ka dai kerle kan sai ka jing bisa ka. Oh, nakaling nga mat preso ko tay karukom postmortem kana karukom inquiry complete ro maihuni yam tate nantip ya kabar nang ne sakma ka ba ila bang kalain na kaway ka ti ndray panyam tahi te kumba kapau bat kum magile isim bidin kli ba isi kenahi Ada kulit kisim nak jengket kli ben kli benia bagmat benia kata tandrai. Satang katahi ke basa ka ba kulit ting warni ne em ya kata tandrai ada ki kulit trehok kumba kila pensitom mila de ban salang hane si nadu step haduk jamik ke sini habu stang ro kuntahi ke kumut ba lada kintre sitom tu kumut katahi kan mak saya. Ang kata jengkon di ko kayak sa. Oh, kena kata limba marnalin jengi kum kaing ka sem pa suba kum dine jajing dia kindang ye dia om tang haying sem jengi lewat na ki para marjan marthau ba nesnong athan hi ber kawai kam tam kawas ka sil bakade di snow Kacau sana. ka ba dang tipkur tipkha ka area ka badang ya burom ya ka yang kunyi ko barang kamburom ya ka imnong sama itu buat ide bentor ber katahi gitu Kajing sungai. jadi sungsuk lain bakam katahi Kena kapor kiam kat yung kayo na kanina. ngate kum kunyi jong kaying ni nama ba kumkur jong kakur ber kawai mana kaling jengiro minai budin